yambiririo gataka koke mathi mbamwe karanana munu umimisanu nuuthano nemu ukondo weka mengo thitheni nu posta ni ulime draft wategererike Manchester athemwe nemu poste paife uthano enibo ta muningina nangini uthano enibo makara mwakondo weka mwategererike Manchester athemwe nemu poste ota muningina nangini Whoa, yeah. Anyway, umundana mbwana walirawo entertainment. Dara ndimupehe ukororo. Ukororo ngane yo ngara munyo hanje shindali moskora. Kwenga ndara kuchango kambo. Manda wana ne kucha kambo nena ndi ukachange. Kapena ngute kupima royo kupublisha. Ya ngute kupima royo kupublisha rene topo pike ngara munyo. Namona kucha okamari ondino kukamoniki kamara washande kamono andika ningo ka movie ashanda mona kucha yokororo yanje shindali moskora is a quite a story man baifa andikara netani mukuthire kuye ngane kachona na kachona ya aranduri yanje ko TikToka ko TikToka ngashina muchiku chokuno limita ya kupostwa ka video more than 10 minutes so nguwa rukaratora ndurana wehokoro ndino kongite panyanja ko Facebook anenge ko YouTube shacho no andika posta lero ma episode ngagishwapo ya kanina ne kuchatita mekuna ke kishike sekunda ndiwe te kuchondaro kutameka shike tanga tarako marungura episode yo tango yapita nale ya ngaita ndiro ndezangani ya kutumbatwa skora nayo kucha andika kajike okoro yiringa shigiri itandi kusaponga itandi wezaponga itetura mosuka nengentura mokamongwa nguwa tene kucha mihokoro pamwito kakara mungashi kwali wategerera kukutaike shashinga atika popiko chiri kukutaikerera thiru ya ndete kucha okoro ndinono alike mukwathera unene mbaka mchinje nawa achopona ano yamwe kamchinje nawa ya shine tokarandure okoro ndinopone toka muna kucha hambonkwaita nguno cheringino ya dasei kuya kwetumba makara munu posta wene mwategerera Manchester avengwe talenike kutuposta mono tamu talenike kututa ngingini ya tare ujira muni ngingini ya nye mulipo tarike mamuthike man umari umategerike Manchester avengwe ne mu post tare ni ne kuchapa iko mulingini movie tene ngini pai chimunu uni mani ulime drafta no mengozi wayene uto mwategerera Manchester akavengwe nenge tamudirita mo ay